uwo musore ubona kuri screen yaho uhagaze yambaye amapingu ngo yakoze amabara atabaho. Uyu musore ngo yafashwe asambanya umwana y'imyaka 4 ahita areba nka mbega urubwa. No musore yiga muri secondary school ubwo ni muri segonderi akaba yiga muri senior 4 wafashwe ari gufata ku ngufu umwana maze nyina aramukacira umuhungu ahita rwose ahungitwa. Dore ngo ku mapingu nayibaza kugira ngo umuntu umusore ungana gutya wiga senior 4 segonderi afatwa arimo gusambanya umwana y'imyaka 4 maze umbwire ngo nk'uwo muntu ariga herekeza abandi nk'uwo muntu ubundi nk'uwo muntu aba ari muzima umuntu ubundi ubu nta shitani aba afitira. Ngo mu karere ka Nyamasheke umusore imyaka 18 akurikiranwa gusambanya umwana w'umukobwa y'imyaka 4. Ibaze nawe no musore imyaka 18 mu karere ka Nyamasheke watawe muri yombi akurikiranwa gukekwa gusambanya umwana w'umukobwa y'imyaka 4 nyuma yuko afatiwe mu cyo rwose na nyina w'uwo mwana. Ngo nyine yaje maze asanga umusore amuri hejuru arimo kumusambanya ako kanya ahita amukatira nta bintu by'imikino. Ibingibi byabereye mu murenge wa Karambi mu kagari ka Rushyarara mu mudugudu wa Ruzibira muri kino cyumweru kirangiye tariki 26 Nyakanga 2026 ahagana saa 4:50 za mu gitondo. Ibaze nawe amakuru ava muri kano gace avuga ko ukekwa kino cyari bihoye iki Eric amaye nka mbega ni weho bihoye akaba afite imyaka 18 akaba yiga mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye senior 4 kuri GS Rugano. Ibaze nawe arabura umwaka umwe kugira ngo afate undi mwaka kuri ikizamini cya leta cya senior 6 akaba yafashwe arimo gusambanya umwana y'imyaka 4 maze umbwire ngo nk'uyu mwana bafashwe niye shitani koko kugira ngo urenge mu bantu burungano rwawe maze ubundi watake umwana y'imyaka 4. Dore ngo kuri screen yanyu dengo n'amapingo rwose nta mikino basiba yamushyiramo. Byagenze bite no kugira ngo amufate ku ngufu? Bivugwa ko ngo uyu musore yari yajyanye ngo n'uwo mwana w'umukobwa w'imyaka 4 iwe mu rugo. Wabyumvishije yafashe ngo umwana y'imyaka 4 maze amujyana iwe mu rugo aramushukashuka mu tubomba manu tubiswi ubundi rwose aragenda amwanuze n'ibindi koramo imyenda sha maze umwana rero bura ntagabaza ibyari byo ako kanya ahita musambanya. Mugero ngo rare kumwe nawe nyina wo mwana ngo yaje bwombo gake ako kanya arebye mu idirishya asanga rwahanye nkoyoyo ayitagira gute abona disi wa musore mo kumusambanyiriza umwana ako kanya maze umugore ahita yiheba agira umujinya utabaho murandura nzuzi. Ngo nyuma yo kubona ibyo biba rero yakubise icyugi maze uwo mwana w'umusore ahita amufata ashaka kwirukanka aramukacira muzingazenga ati ntuncika neza aramufata rwose aramubwira ati ntago uri buve hano pe. Akimana kumukacira rero yahise asakuza atabaza abaturanye kugira ngo rwose batabare maze abaturanye nabo bakimara kubyumva so kurambika inda ku muyaga baza bagenda inkungugu. Abaturage ngo basibaza birukanka maze bagotaho byabereye maze uyu mwana w'imyaka 18 akoze kino cyaha ahita afatwa adatorotse mbere yo gushyirizwa inzego z'umutekano. Uyu musore ngo yahise kandi ajyanwa kuri station ya polisi ya Macuba afungiye mu gihe iperereza rigikomeje kugira ngo amenyekane neza uko byabaye ndetse akurikizwe n'amategeko. Icyo nzi cy'itegeko rero n'umuntu wakoze violi riba riremereye cyane burundu 30-25 hagataho pfa kuba gusa icyaha gihita kiguhama. Ahubwo reka turebe ese umwana nyuma byagenze bite. Uyu mwana ngo wasambanyijwe yasajyanwa ku kigo cya Isange One Stop Center giherereye ku bitaro bya Kibogora aho sayizingi zari kwitabwaho n'abaganga ndetse agasuzuma mu rwego rwo guhabwa ubuvuzi n'ubufasha rwose bukenewe. Rwose urumva gufata umwana ku ngufu y'imyaka 4 aba ari ukumwicura ubuzo badesa mujyana kwa muganga hagira ingaruka nyinshi zirimo kuba yakangirika mu mubiri zirimo no kuba mwanduza n'ibirwara byawe kwe ku ruhande ugasanga umwana y'imyaka 4 rwose umwisha hagaze bitewe nuko rwose umwana w'imyaka 4 nta n'ikintu abazi kumushuka bari ibintu dota bari ibintu byoroshye niwe bamukubita bomba yasenkana ukabwate kuramo imyenda ku kanya itabyumva vuba. Inzego z'umutekano ngo zakomeje pereza kuri kino kibazo kugira ngo rwose amenyekane ukuri kose ku byabaye mu gihe kandi pereza ngo rigikomeje buriya ngo ukekwa kino cyafatwa nk'umwere kugeza igihe ngo urukiko ruzaba rwahameje icyakurikijwe rwose amategeko. Bivuze ngo nubwo nyina w'umwana abanye kumusambanya ariko uko byagenda kose urukiko ruba rukimufata nk'umwere mu gihe perezida riba gikomeje kugira ngo bamenye ibindi bimenyetso bitandukanye. Ushobora gute bibaza uti nimba batamushinja none bamufungiye iki? Impamvu aba yafunzwe baba bamufunze mu rwego rw'umuntu ukekwa cyangwa se nyine wafatuye mu cyuho ariko nyine iperereza rikaba rigikomeje. Kino kibazo cy'umwana w'imyaka 18 ngo cyateye ubwo watoye wese wo muri uyu murenge bavuga bati twese byadutunguye kubona umwana w'imyaka 18 wigaseni ya 4 yataka umwana w'imyaka n'akamushukisha bombo n'ibiki byose ubundi akamufata ku ngufu. Ntago twari tuzi ko uyu muhungu yakora bino bintu natwe rwose twagize ubwoba. Abenshi bavuze bati rwose iyi ni daimoni ni shitani kuko ibingibi ntago bibaho. Bavuze ko batungwe bitewe n'ukuntu uyu musore bari bamuzi kuko ntago byumvikana kugira ngo umwana w'imyaka 18 wiga wigishwa uburere wigishwa ibiki byose bamufata sambanya umwana y'imyaka 4 nta burwayi arwaye nta kibazo kindi afite. Kugeza amagenganga nko kubibona uyu musore yambaye ipingo ndetse akaba ari mu maboko ataraye ngo mu gihe iperereza rigikomeje kugira ngo hamenyekane mu by'ukuri uko kino cyagenze. Mbabwira ni siniki imeze burya abantu barahindutse mwabantu mwe abantu basigaye bakora ibya bitandukanye muri to gatungurwa. Karagaciye muri nkora subscribe n'imbaruga mugeze kuri chaîne gina cyari mwe Nyabari Obedi na yangi n'isoko y'amakuru rutezi amatwi.
POB time. News.